صدر محترم ونن اکس موقع پہ دپن جامع اہل حدیث شیر باغ تاریخ دہراوت یمن لمحاتن مز یمن لحظاتن اندر واریہس کالس اوسس پنن زندگی بسر کرن دپن ات مسجد من چھ برو یمو لمحاتو مز یمو لحظاتو مز گزرومت عبدالغنی چندرگیری رحمت اللہ علیہ تمس تشیم دہ پیمت وچن تمس تشیم ایام پیمت وچن یم سات آلو کرنا آمت جامع اہل حدیث شیر باغس ہسا سنگ بنیاد تراؤن اخ شخص آمت پنن اولاد ہت کیا آمت پنن اولاد ہت امس ون آمت کیا دلیل ژے کیازِ اونُتھ اولاد دوٚپنکھ یُتھُے تُہۍ آلو کوٚروٕ مےٚ دِژاے دٔچھِنۍ کھووُر نظرا مگر مےٚ اوس نہٕ دیٖنار تہٕ دِرہم مےٚ اوس نہٕ کینٛہہ دِنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ گژھِ بہٕ تہِ آسُن دِنہٕ والٮ۪ن اندر بروزِ میشر ییٚلہِ مےٚ تہِ یی وننہٕ جامع اہل حدیثس ٲس سنگہِ بُنیاد ژےٚ کیٛاہ اوٚنُتھ مےٚ اوس نہٕ دیٖنار تہٕ دِرہم مےٚ اوس رۄبن اولاد کوٚرمُت عطا اگر کنہِ بدل میون اولاد لٲگہِ ہُن میانہِ خٲطرٕ چھُ افتخار میانہِ خٲطرٕ چھُ مُبارک ییٚمہِ جماعتٕچ تاریخ یہ جماعت چھ یت پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ لداخ تہٕ تُرتُک ییٚلہِ مولانا انور شُپیانی رحمت اللہ علیہس پاجام چھُ ژھُنمُت ییٚلہِ نہٕ سٕژن پنداو سۭتۍ ٲس تٔمۍ چھُ کنڈیو سۭتۍ پنُن یہِ پاجام بند کوٚرمُت مگر لداخ چھُ ووتمُت دعوت دِوان دِوان آز چھُ اللہ تعالیٰ ہن یُتھ عظیم الشان سرمایہ اسہِ عطا کوٚرمُت تُہۍ سٲری چھِو قابلِ مبارک وہ وقت گزر گیا جب ہم کہتے تھے اش 700 مسجد آج سانن مساجدن ہن تعداد 2000 سے اوپر الحمدللہ ایک ہی مجلس میں ہم پوری مسجد بناتے ہیں ایک سی مجلس اندر یل یوتا عظیم عوام آسے اللہ اکبر یل یوتا عظیم عوام آسے یتھس 200 نفر شاسن یتھس 300 نفر شاسن یتھس 400 نفر شاسن تتھنس اخ مسجد گسن تعمیر آج بناون عظیم الشان جامع محمدیہ السلفیہ بہاما یزن کرورن اندر رۄپیہِ چھِ ضرورت آز دہراو حضرت ابا بکر صدیق ساری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ سنز تاریخ یم سات مدینہ منورہ ووت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ برہ یم سات 14 دو گزارک صرف 14 دن گزارے ایک بستی میں یت بستی ناوس قبا ات بستی اندر تی بیٹھ نہ مسجد بناون بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات بستی مزد بنو اخ مسجد یت مسجد ناو چھو مسجد قبا پتہ یل پراپر مدینہ وچ مدینہ منورہ اندر یم سات نظر دِژٕکھ أندِس پٔکِس کُن یم سات ارد گرد کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں پہ ایک زمین کا ٹکڑا پسند آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم آو کرنا یہ کمن ہن زمین ٹکڑا ون آو دون یتیمن ہن اکس یتیمس چھُ ناو سہل بیس یتیمس چھُ ناو سہیل یمنک بلائیت یہ زمین ٹکراو پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانو عزیزو میانو شفیقو یل یمن وناو یہ زمین ٹکراو پسند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو شو یہ مسجد خاطر دن خاطر تیار تمو ون یل توy چھو ونن اش بلا معوض یہ زمین ٹکرا مسجد خاطر وقف کرنے خاطر تیار مگر تازوس قدم مبارک ٹھہرومت مدینہ منورہ اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو میسیج گژھِ نہٕ غلط گژھن یتیمن کرُکھ غصب یتیمن کرُکھ زیادتی لہذا کریو تُہۍ قۭمت ییٚمہِ زمین ہُنٛد مقرر زمین ہُنٛد قۭمت آو مقرر کرنہٕ آز چھِ ضلع گاندربلس سۭتۍ تاریخ دہراوٕنۍ آز چھِ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیرس سۭتۍ تاریخ دہراوٕنۍ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز میانو عزیزو میانو شفیقو تُہۍ ما ٲسِو ونان تُہۍ کیازِ چھُو پنُن دامن پھہلاوان یہ کردار تو گفتار چھُ دیُتمُت یتھ امتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات
ات زمین ٹکرس قومت آو کرنا تم سات آئی 10 دینار امی قومت مقرر کرنا اور دامن مقدس پہلو پنیس جماعت از برحکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان ام سات گو تیار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یم سات 10 دینارن ہن انتظام گو کرن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میانو عزیزو میانو شفیقو آج شدہ سی تاریخ دہراؤن یس تاریخ توی پنن اسلافن نشمی جمس آج گچ یہ مجلس اندر جامع محمدیہ السلفیہ مکمل تعمیر گچن دپیو انشاءاللہ إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين حکمت سے ملا نقد کاوش سے ملا حکمت سے ملا نقد کاوش سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نوازش سے ملا مولا دیتا ہے اپنی شان رزاقی سے مولا دیتا ہے اپنی شان رزاقی سے بندہ سمجھتا ہے کہ کوشش سے ملا واجب الاحترام صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر دیگر نظمائی جمعیہ علمائی کرام سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناءن حمد و تعریفن سۭتۍ جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین ہند خطر درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح امت کے ناو عظیم الشان یک روزہ کانفرنس جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ایک تمام زعماء اتسیت ضلع گاندربل ذمہ دار رضاکار تمام مسلمان مبارک بادی ہند حقدار یمو محنت شاکہ کرت یوت عظیم انتظام عمل مزونمت یس قابل مبارک قابل افتخار قابل دید قابل تحسین مسلمانو اشمٹ مسلمانو اش ذمہ داری اصلاح امت دعوت دین رب چھو فرماون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ عَمَّةً تۄہہِ منٛز گژھِ ضروٗر آسٕنۍ اکھ جماعت یمن ذمہ داری عائد کرنہٕ آمٕژ یدعون الی الخیر یم خیرس کن لُکن بلاون یأمرون بالمعروف یم امر بالمعروف کرن یم نہی عن المنکر کرن رب فرماون یأمرون بالمعروف یم رچن کامن ہند حکم کرن علماء سمجھاون یأمرون الناس باتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودینہ الذی جاء به من عند اللہ یأمرون بالمعروف نش مراد یم آسن لکن دعوت دیون اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس کن بیت الدین مبین اس کن یہ ہتھائی رب سن طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینہون عن المنکر یم آسن لکن پاترٹن کمنش وینہون عن الکفر والتکذیب بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وبما جاء به من عند اللہ یم آسن لکن پاترٹن یتنو توی کنت صورت اندر جٹلاون والن منز گژھو شامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتنو توی کنت صورت اندر پاترو دیو سو دین اپناونس اندر عملاونس اندر یس دین اسلام اسنش عملن پیش کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یمنی لکنا ون یم چھ کامیاب کامران در دربار حضرت اللہ جل شانہ
اصلاح امت کرنس اندر پریت کان طبقہ پنہ بساط مطابق ذمہ دار علماء پنہ طرف ذمہ دار عوام الناس پنہ طرف ذمہ دار تجار پنہ طرف ذمہ دار آسود حال پنہ طرف ذمہ دار بخاری شریف کے حوالہ بیان کرنا بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مسلمانوں میں شبودمت الزبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن تائمن چھو پرت کان گارڈین تائمن چھو پرت کان شفر تائمن چھو پرت کان ذمہ دار تائمن چھو پرت کان نگران وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ پرت کانسی پنہ نگرانی متعلق پرسگور کرنا رب العالمین سن دربار یتی علمس متعلق سوالی کرنا وعن علمه فيما فعل فيه یتی علمس متعلق سوالی کرنا تاکی سرمایہ دار سوال کرنا یت متعلق بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کے حوال 2470 حدیث نمبر ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی حدیث لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسألو پریت کانسی بندس متعلق ونامت کانسی ہن قدم ہکن برہ پکت یوتامن تمس سوالی کرنا رب العالمین سن دربار یمن سوالاتن مزاس سرمایہ دار سوال مالس متعلق وعن ماله من عین اکتسبه مالس متعلق سوال کرنا ونیو یہ کمو واتو کرو حاصل اور دویم سوالی کرنا وفیما انفقه یہ مال کمن وطن من خرچو اگر مالدار چھ یژھن میانہ ذریعہ گژھِ اصلاح امت گژھن تیل چھ مالدارس ون آمت سورہ معارج کے حوالہ رب کائنات بیان کرن الذین هم علی صلاتهم دائمون یتمین بند ہمیشہ سن نماز پڑھن ول است پڑھو نماز انشاءاللہ یتمین بند ہمیشہ سن نماز روش کرن ول تچھی یمن ون آمد والذین فی اموالہم حق معلوم یمن سرمایہ دارن یمن نماز گزارن یمن بائی ایمانن ونیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین فی اموالہم حق معلوم یس مال تو سرمائی چھو عطا کرمت رب کائناتن ات متعلق چھو آمد حقدار تو بیان کرنا للسائل والمحروم آگ گئی تم یم ات دارن وال بیاگ جماعت گئی سا یم نا ات دارن مگر مستحق شاسن چانی مدتک میانی مدتک یمن دشونی متعلق کر پرسگور سرمایہ دارن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یہ سورہ زاریات کے حوال چھوان آمد کانو قلیلا من اللیل ما یحجون یہ مین بندش تم راتس کمی پہم پنن وقت گزارن بسترن پیٹ تم اللہ تعالی سندس دربارس اندر قیامس اندر رکوعس اندر سجودن اندر پنن رات گزارن تچون آمت وبالاسحارہم یستغفرون یم سحر وقتس معافی منگن رب العالمین سن دربار وفی اموالہم حق للسائل والمحروم تاکہ سچ مالس اندر آمت سائل مقرر کرنا آگ گئی تم یم زن ات دارن وال بیاگ گئی سجماعت یم ات دارن وال چکیں مسلمانو اگر یژھن چھ سرمایہ دار بکر اصلاح امت اسمز پنن کنٹریبیوشن بت تھو تمن اندر شامل پنن پام یم زن اصلاح امت کرن ول تیل ون آمت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی شن یتیوت تو کریو پنن روی مشرقس تو مغربس کن نیکی ہن وسیع تصور قرآن مجید کرن بیان قرآن مجید ونن یمن ونیو نیکی شو یتی ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين نیکی شو یم زن ارکانی ایمان چھو یمن مز ایمان باللہ چھو یمن مز ایمان بالآخرہ چھو
یمن مز ایمان بالنبیین یمن مز ایمان بالملائکہ یمن مز ایمان بالکتب مگر ات سو نیکی ہن تہ تمہ درس دیون پروردگار وآت المال على حبه ذوی القربا یم حظ آسنی پنن مال خرچاون اگرچہ مال چھ انسانس ٹوٹ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اگرچہ انسان مال کس محبت اندر سٹھا شدید سٹھا برونٹ مگر ون حظ یمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھو نہٕ توٚتام مکمل نیکی اندر یوٚتام نہٕ تُہۍ مال ٲسِو خرچاون وٲلۍ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى رشتہ دارن اندر والیتاما یتیمن اندر والمساکین مسکینن اندر وابن السبیل مسافرن اندر والسائلین اتدارن والن اندر وفر رقاب بیم زن گردن توی آزاد چھو کرنے یم کنی وجہ ونکنس پانن پان چھ ظلم اندر لبن تمن آزاد کرنس من چھو توی پانن مال خرچاون کاون ہے سرمایہ دار بکیاج خرچاو زینن چھس ب محنت شاقہ چھس ب کرن رات تو دو چھس ب یکجہ کرن بکیاج خرچاو فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کے حوال 2594 حدیث نمبر فرماون ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند روایت ابغونی الضعفاء اگر تو بسو تلاش کرن یمنی مستحق لکن نشکر جوہن تلاش یمنی کمزورن نشکر جوہن تلاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم مسلمانو یسی سرمائی توی دن چھو آمد یسی مدد توی کرن چھو آمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یس توی ریزق چھو دن آمد یس توی مدد چھو کرن یون یہ چھو یمنی کمزورن ہن سبب توی کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ون اگر توی یم کری حق نظر انداز تیل چھو اللہ تعالیٰ طاقت تھاون قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تیل چھو ربس طاقت یزن پز پٹ بادشاہیت تھاون وول سو چھو بادشاہیت تی کنسی عطا کرن سو چھو بادشاہیت چھیننس پٹ تی قادر سو چھو عزت دار کنسی بناون سو چھو عزت چھیننس پٹ تی قادر تمام خیر چھو تھومت پنس دست مبارکس اندر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یاد تھویو سو چیز یل خجوس تاز خاندر کرت پنہ خاندارنہ ست غذا تناول کرن بہمس اندر پنن لحظات لمحات بسر کرن والو ونکنس مسجد محمدیہ سلفیہ سنگ بنیاد چھ یت مجلس مز شامل گھن والو اگر اس پنن پان دمو خرچاون نش بعید پیش کرت اگر اس خرچاون ول بنو نا تیل تھوزو یاد یم سات خجوس پنہ خاندارنہ ست تاز خاندر کرنا پتہ پنن لحظات لمحات بسر کرن غذا تناول کرن نبر کن گئی صدا دیو نا کینسا سائلس فی سبیل اللہ امی اس تاز خاندر کرمت امی اس تاز نکاح کرمت یہ اس پنن خاندار نست پنن لمحات پنن لحظات بسر کرن امیس گو یہ گھرا امیس گو یہ مشکل یہ دراو نبر ام دیت امس سائلس پنہ براند پہ دکہ یہ سائل آو بن لائن اور ام پتہ ام سائلن ون اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ کن آسا تس نہیں با کمزور تو نوتوان بنومت مما دی ہے یہ دکہ یہ سرمایہ دار یہ امیر یہ دینار تھاون وول یہ درہم تھاون وول پروردگارہ اگر نب غربتک شکار آسا اگر نب کمزوری ہن شکار آسا ممکن ام سن چانٹ ماس بد دعا تدرامت اور بس یہی لمحہ تھا یہی لحظہ تھا یہی وقت تھا زوال شروع ہوا زوال گو شروع امس سرمایہ دار آو سوری چھینن یوتا آو چھینن میانو عزیزو میانو شفیقو امس پیو خاندار نے طلاق دن یل خاندار نے طلاق دن پر عدت گزرے
ام پت کورم دویم نکاح بیس مرد سۭتۍ یم چھ ام پت نکاح کرن پت امس دویمس نکاح سۭتۍ پنن لحظات لمحات بسر کرن یہ کردار گو بے ہائی لائٹ نیبر کن آو سائل دیو نہ کینسا سائلس فی سبیل اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ام ساتھ کس خاندار اس ام ون امس پنہ گر واجن دپنس نیبر کن چھ آلو گژھن سائل چھ نیبر کن آلو کرن رٹ میون یہ ژچہ جوڑا تل یم دینار تل یم درہم تل یم دِ امس سائلس یہ خاندارین یل وس پنس خاندار سند حکم امس سائلس یہ دن خاطر یل یہ براندس پہ ام پتہ سٹھا ودن بہت روتی ہے خاندارن تبوز ام سند ودنچ آواز وہ باہر نکلا کیا بات ہے ام مکر ژے سۭتۍ بے ادبی نہ بے ادبی کرن کی البتہ بشس ام سندس رویس کن نظر تراون ایک زمانہ گزرا ہے اک زمان چھ گزرومت یل بہ گۄڈنیتھ ٲسٕس ام سندسٕے نکاحس اندر ام سندسٕے نکاحس اندر امس تہ آیاو یتھے پٲٹھۍ اکھ سٲیل جس طریقے سے آج ضلع گاندربل آپ کے سامنے سائل بنے ہوئے ہیں پنہ خاطر نکھے مسجد بناون خاطر یم جماعتن چھ تاریخ کرمس رقم یم جماعتن چھ پنن دگ چھ کھنمت یم جماعتن چھ پنن ترام کھنمت یم جماعت کیو وفادارو چھ پنن پان اونمت پنن اولاد اونمت کن کن لاگن خاطر یم دو جامع اہل حدیث شیر باغ شام سنگ تاسیس مجلس منعقد کرنا سنگ بنیاد مجلس منعقد کرنا میانو عزیزو میانو شفیقو یت مجلس من عبدالغنی چندرگیری سبتوس ساری پڑیو رحمت اللہ علیہ میانو عزیزو تم سن تاریخ یل تو مطالعہ کریو میو صدر محترم ونن اکس موقع پہ دپن جامع اہل حدیث شیر باغچ تاریخ دہراوت ژے یمن لمحاتن منز یمن لحظاتن اندر واریہس کالس اوسس پنن زندگی بسر کرن دپن ات مسجد من چھ ژے برونٹھ یمو لمحاتو منز یمو لحظاتو منز گزرومت عبدالغنی چندرگیری رحمت اللہ علیہ تمس تشیم دہ پیمت وچن تمس تشیم ایام پیمت وچن یم سات آلو چھ کرنا آمت جامع اہل حدیث شیر باغس ہسا چھ سنگ بنیاد تراون اخ شخص چھ آمت پنن اولاد ہت کیا چھ آمت پنن اولاد ہت امس ون آمت کیا دلیل ژے کیازِ اونُتھ اولاد دوٚپنکھ یُتھُے تُہۍ آلو کوٚروٕ مےٚ دِژے دٔچھِنۍ کھووُر نظرا مگر مےٚ اوس نہٕ دیٖنار تہٕ دِرہم مےٚ اوس نہٕ کینٛہہ دِنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ گژھ بہٕ تہِ آسُن دِنہٕ والٮ۪ن اندر بروزِ میشر ییٚلہِ مےٚ تہِ یی وننہٕ جامع اہل حدیثس ٲس سنگہِ بُنیاد ژےٚ کیٛاہ اوٚنُتھ مےٚ اوس نہٕ دیٖنار تہٕ دِرہم مےٚ اوس رۄبن اولاد کوٚرمُت عطا اگر کنہِ بدل میون اولاد لٲگہِ ہُن میانہِ خٲطرٕ چھُ افتخار میانہِ خٲطرٕ چھُ مُبارک ییٚمہِ جماعتٕچ تاریخ یہ جماعت چھ یت پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ لداخ تہٕ تُرتُک ییٚلہِ مولانا انور شُپیانی رحمت اللہ علیہس پاجام چھُ ژھُنمُت ییٚلہِ نہٕ سٕژن پنداو سۭتۍ ٲس تٔمۍ چھُ کنڈیو سۭتۍ پنُن یہ پاجام بند کوٚرمُت مگر لداخ چھُ ووتمُت دعوت دِوان دِوان آز چھُ اللہ تعالیٰ ہن یُتھ عظیم الشان سرمایہ اس عطا کوٚرمُت تُہۍ سٲری چھُو قابل مبارک وہ وقت گزر گیا جب ہم کہتے تھے اش 7 مسجد آج سانن مساجدن ہن تعداد 2000 سے اوپر الحمدللہ ایک ہی مجلس میں ہم پوری مسجد بناتے ہیں ایک سی مجلس اندر یل یوتا عظیم عوام آسے اللہ اکبر یل یوتا عظیم عوام آسے یتھس 2 نفر شاسن یتھس 3 نفر شاسن یتھس 4 نفر شاسن تتھنس اخ مسجد گسن تعمیر آج بناون عظیم الشان جامع محمدیہ السلفیہ بہاما یزن کرورن اندر رۄپیہِ چھُ ضرورت آج دہراو حضرت ابا بکر صدیق ساری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ سنز تاریخ یم سات مدینہ منورہ ووت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ برہ یم سات 14 دۄہ گزٲرِکھ صرف
14 दिन गुजारे एक बस्ती में, यत बस्ती नाओस कुबा। अत बस्ती अंदर ति बीठ न मस्जिद बनाउन बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत बस्ती मज ति बनौ अख मस्जिद, यत मस्जिद नाव छु मस्जिद कुबा। पत येल प्रॉपर मदीना वच, मदीना मुनव्वरहस अंदर यम सात नजर दिचक अंदिस पकिस कुन, यम सात इर्द गिर्द की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पे एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम आव करन ये कमन हुन जमीन टुकड़ा वन आव दोन यतीमन हुन, अकिस यतीमस छु नाव सहल, बेयिस यतीमस छु नाव सहल। यमनक बुलायित ये जमीन टुकड़ा पसंद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यानो अजीजो म्यानो शफीको येल यमन वन्ना ये जमीन टुकड़ा पसंद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मस्जिद खतर दिन खतर तैयार। तमो वन ये तो वन बिला माउज ये जमीन टुकड़ा मस्जिद खतर वक़्फ़ करने खतर तैयार। मगर ताजोस कदम मुबारक ठहरोमुत मदीना मुनव्वरस अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमो फरमो मैसेज गसन गलत गसन, यतीमन करुक गसब, यतीमन करुक ज्यादती, लिहाजा करियो तुई क़ौमत ये जमीन हुन मुकर्रर, जमीन हुन क़ौमत मुकर्रर करना। आज जिले गांदरबलस सही तारीख दोहरावन, आज जमियत अहले हदीस जम्मू कश्मीरस सही तारीख दोहरावन। अबा बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु म्यानो अजीजो म्यानो शफीको तुम वन तुम क्या पन दामन फहलावन, यह किरदार तो गुफ्तार दुतमुत यत उम्मतस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात अत जमीन टुकरस क़ौमत आव करना तम सात आई 10 दीनार अमु क़ौमत मुकर्रर करना और दामन मुकद्दस पहलो पन्निस जमातस ब्रोह कन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम सात गो तैयार। अबा बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु यम सात 10 दीनारन हुंद इंतजाम गो करन। अबा बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु म्यानो अजीजो म्यानो शफीको आज तुह सही तारीख दोहरावन यस तारीख तुह पन्न असलाफन निश मीजमज। आज गथ मजलिस अंदर जामे मोहम्मदिया असल्फिया मुकम्मल तामीर गन दपो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यथी गन सेरस 20 गाड़ी गन, यथी गन शिश्तर 100 क्विंटल गन, यथी बाजरस 50 गाड़ी गन, यथी गन सेकस 50 गाड़ी गन, यथी दार त गन दरवाज त गन, यथी इंशाअल्लाह कुन त गन और अख पोर गछ कम अज कम ये मजलिस अंदर मुकम्मल गन। पत रोज न मस्जिद नबवी तिथि यस मस्जिद नबवी तम सात अल्लाह अकबर यम सात बांगिस बारिश बरसन विज क्या वन हर्राव अल्फाज वन सल्लू फी बुयूतिकुम रूद हसा लोगुन यह रूद हसा गो जमा मस्जिद नबवीयस अंदर तुम नसा हेक्यू पन सजूद कर मस्जिद नबवीयस अंदर, लिहाजा पढ़ो पन्न गरन अंदर नमाज। मगर आज यस मस्जिद नबवी तुम वुचन आज एट ए टाइम मस्जिद नबवीयस मज कम अज कम हेकन 8 लाख मुसलमान नमाज अदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह यह शाह अब्दुल्लाहन प्लान दुतमुत प्रोजेक्ट दुतमुत तथ प्लानस अंदर बैक टाइम गछ मस्जिद नबवीयस मज 30 लाख नमाज हेकन अकोमोडेट गछित 30 लाख नमाज। यथे पुछो तह आज पन तारीख दोहरावा इंशाअल्लाह। वक्त गो चेर मे करे गुजारिश सदर मोहतरमस यह तुहंदसै हद इख्तियारस अंदर तुह करू यथनस यह सोरे यह कैसा मस्जिद हवाला यमो जोन मुनासिब मे तालिब इल्म सिंद जरिए ताकि बत गछ अथ अंदर हिस्सेदार बनित मे मेल पगह रोज कयामत इंशाअल्लाह नजात तह सान इंशाअल्लाह। अस तसो तिमन खुशकिस्मतन अंदर
يمن متعلق ون شامت من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة يعني الله تعالى سند خاطر مسجد کر تعمیر تم سند خاطر شو جنت سندر گھر بناون وول ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ممکن اس مز ہیکن اکسی طاقت ٲسِتھ مسجد پور تعمیر کرنک مگر یہ ابن ماجہ کے حوال کتاب المساجد اندر یس مسجد بنائے ژڑِ ٲلِس برابر تَتھ اندر ہیکو نہٕ قیام کٔرِتھ تَتھ اندر ہیکو نہٕ رکوع کٔرِتھ تَتھ اندر ہیکو نہٕ سجدٕ کٔرِتھ علماء چھِ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ باقی علماء چھِ کران بیان فرماون یس مسجد خاطر ات حدس تام تہ میٹیریل پرووائڈ کر تم سن خاطر تہ وعدہ بن اللہ له بیتن فی الجنہ تمس تہ بنائے جنتس اندر اخ گھر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ لہذا چھ مے پور ومید یت مجلس اندر روز نہ کہن پتھ پرت کان کر پنن پنن انشاءاللہ تعاون پیش مدد پیش شروع کرو انشاءاللہ کینچن لحظات لمحاتن اندر پتہ اہم خطاب یزن صدارتی خطاب آسے صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر سن میون وقت ہوتن اختتام گژھن البت کینٛہہ لحظات نمو اس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ دامن پھہلاو مسجد شریف کے حوالہ کس کرِ فاستبقوا الخیرات کس کرِ گۄڈنیُک پنُن پان وفادارو وفا شعار پیش یم زن ییٚمہِ مسجد ہٕنٛدِ حوالہ الحمدللہ ییٚمہِ مسجد ہٕنٛدِ حوالہ پنُن پان کرِ گۄڈنیُک نفر کھڑا گژھن وول پیش یس دپہ تھٲیِو حظ مین انشاءاللہ سیر تھٲیِو مین بیاکھ دپہ ششتر تھٲیِو مین بیاکھ دپہ دارِ تھٲیِو مین بیاکھ دپہ درواز تھٲیِو میون بیاکھ دپہ انشاءاللہ پھلٲنۍ باجر تھٲیِو مین سیکھ تھٲیِو مین وٕچھو کُس کرِ یتھ اندر پنُن پان سبقتس اندر پیش وعدٕ کوٚر ربِ کائناتن سورہ محمد کے حوالہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یم صاحب اللہ تعالیٰ سندس دینس بنن معاون و مددگار تمن کر 50,000 رۄپیہِ چھِ اکھ صاحب دپان کٔرِو سا میانہِ طرفہٕ تۄہہِ شروعات الحمدللہ اللہ کٔرِن أمۍ سُنٛد یہِ نظرانہٕ پننہِ دربارٕ قبوٗل یم زن بیاکھ صاحب چھِ عبداللطیف ملا ساکِنہِ بوگو گاندربل یم چھِ ونان مین تھٲیِو 27,000 رۄپیہِ الحمدللہ یمو چھ بیاکھ خاتون یم چھ دپان تُہۍ کٔرِو میانہِ طرفہٕ اکھ وٲج قبوٗل ییٚمہِ مسجد شریف خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہُنٛد یہِ نظرانہٕ قبوٗل دینہٕ دُنیا کٔرِنکھ آباد اکھ صاحب چھ دپان مین تھٲیِو 2 لچھ الحمدللہ بیاکھ صاحب چھ دپان مین تھٲیِو 2 لچھ بیاکھ صاحب چھ دپان میون تھٲیِو لچھ بیاکھ صاحب چھ دپان میون تھٲیِو لچھ بیاکھ صاحب چھ دپان مین تھٲیِو 50,000 بیاکھ صاحب تہِ چھ دپان مین تھٲیِو 50,000 بیاکھ صاحب چھ دپان الحمدللہ فیروز احمد بابا یم دپان میون تھٲیِو 1 لچھ رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہُنٛد یہِ نظرانہٕ قبوٗل یہِ بچی چھ یِوان 500 رۄپیہِ ہٮ۪تھ اللہ تعالیٰ کٔرِن أمۍ سُنٛد یہِ نظرانہٕ قبوٗل یہِ بچہِ چھ یِوان 100 رۄپیہِ ہٮ۪تھ رۄب کٔرِن یِہُنٛد یہِ نظرانہٕ قبوٗل دعایہِ مغفرت مرحوم عبدالرزاق پرے اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن اسلافن تہِ مغفرت ییٚمِس صاحبس تہِ کٔرِن مغفرت یم زن پرے پورہ باغات پٮ۪ٹھ 2,000 رۄپیہِ چھِ سوزان اللہ تعالیٰ کٔرِن أمۍ سٕنٛز قبر پرنور لحد کٔرِن پرنور 10,000 رۄپیہِ چھِ اکھ صاحب دِوان یم زن اسہِ عادل صٲب چھِ کمر کرن یہُنٛد یہِ نظرانہٕ قبوٗل دینہٕ دُنیا کٔرِنکھ آباد 500 رۄپیہِ 2,000 رۄپیہِ 2,000 رۄپیہِ چھُ بیاکھ صاحب سوزان أسۍ تھاوو اُمید قوی کٕہٕنۍ تہِ مُسلمان روزِ نہٕ پتھ یہِ مسجد بناونس اندر پنُن معاونت پیش کرنس اندر اللہ تعالیٰ ہن چھُ تۄہہِ سوٗزمُت تُہۍ گٔژھِو انشاءاللہ یم زن اسہِ رضاکار امہِ خٲطرٕ ذمہٕ دار چھِ ٹھہراونہٕ آمٕتۍ یمن زن صفن اندر پھیرنٕچ ذمہ دٲری چھِ عٲید کرنہٕ آمٕژ تِم سٲری اصحاب گژھن یا صف پتہٕ صفہٕ ییٚمہِ مسجد ہٕنٛدِ حوالہٕ انشاءاللہ یہ پنٕنۍ معاونت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ رب العالمیٖن کٔرِوٕ تُہۍ خیر و برکتس اندر جاے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر تۄہہِ تہِ مےٚ حُکم انفقی ولا توسع
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرماون اس فرمو انفقی ولا توسی تو کریو رب العالمین سند وتی مز خرچاون کردار پیش گن گن کے ما خرچویو گزرویت ما خرچویو فیحسی اللہ علیک تیل دی اللہ تعالیٰ توی واپس گزرویت توی دیو ان گنت یہ کینسا توی پاسبل گسی تی دیو اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر ونکنس تش اخ چین واتن یمی مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن امی سانی ہمشیر سندی نظران قبول دین و دنیا کرن آباد اللہ تعالیٰ کرن خیر و برکت سندر جائے ناز ونکنس چلن 7 روپی 500 روپی ونکنس سٹھا زیادہ یت مسجد شریف تہند معاونت ضرورت اش پور ومید اجتماع گاہ اندر آسن تم افراد تی یہ 50-60 نفر وتھن تھوت یم دپن سن تھیو 50 ساس 20 ساس 10 ساس 30 ساس سوری مسلمان کرن ات اندر پنہ استطاعت مطابق معاونت رب کرو خیر و برکت اندر جائے تہذ تاریخ سنہری حروفو ست رقم گھن اللہ تعالیٰ کرو تو انشاءاللہ تمام حاجاتن روائی یم تہم تو غم تم کر دور پروردگار پریشانی کر دور پروردگار رضاکارن ہز خدمت کر قبول ذمہ دارن گرک تہ یور آمت اللہ تعالیٰ کرن یمن سارنی ہند یہ نظرانہ پنہ دربار قبول کھڑا یم زن مسلمان نش توقع کھڑا گھن مسلمان یم زن امہ خاطر اس ونن ونکس سانہ طرف تھیو دار درواز ششتر میٹیریل یا نقدی سوری مسلمان کرن ات اندر بھرپور شرکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ما نکست صدقۃ من مال اللہ تعالیٰ سن وتہ مز خرچاون سن بیروا پہ اخ مستورات دون یمہ مسجد شریف خاطر اخ رنگاہ اخ وجہ رب العالمین کرن ام سند یہ نظرانہ قبول دین و دنیا کرن خابات چاہے مشرق پہ مغرب پہ سینٹر پہ اخ گڑ سیر دپان پن محترم میانہ طرف تھیو رب العالمین کرن ام سن نظرانہ قبول شروع ہتن میٹیریل گھن لہذا سیرس 20 گاڑی کم از کم جمع کرنے ششترس 7 کوئنٹل جمع کرن انشاءاللہ کرن مسلمان ات اندر مکمل معاونت کرن مسلمان رب کرو خیر برکت اندر جائے والد بیمار یم سوزن اخ رنگ مسجد شریف خاطر رب العالمین کرن امس والدس شفائی کاملہ شفائی عاجلہ سوری مسلمان کرن مکمل معاونت یمی مسجد شریف خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یتن تو خیال گزرے اللہ تعالیٰ سند وتہ مز خرچاون ست مالس کمی گھن مال بڑھاون پروردگار ابو زید ضمیر صاحب الحمدللہ حافظہ اللہ یمو یتنس اخ جاندار تو شاندار تقریر کر تہند دل سان دل محدوظ کر یم ونان عالم دین میری طرف سے بھی 2000 روپیہ قبول کیجئے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے علم میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کرم شیخ محترم سندس عیالس تہ حفاظت تہندس عیالس تہ حفاظت اس سٹھا زیادہ توقعات پنن مسلمانن نش چاہے تم ساؤتھ پہ آمت چاہے تم سینٹر پہ آمت چاہے تم نارتھ پہ آمت چاہے تم جیم ڈویژن پہ آمت سوری مسلمان کرن یتھ اندر شرکت کرنے کوشش اللہ تعالیٰ کرو خیر و برکت اندر جائے امتیاز احمد پورگوم 1 کوئنٹل شیشتر امتیاز احمد صاحب پورگام یم ونکس تت انتظامات حتمی شکل دون یمن تت سان علماء کرامن پروگرام تم دپان تھو سمیانہ طرف تہ 1 کوئنٹل شیشتر مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ قبول یتھے پت لکھنائن پن ناو مسلمان ساری 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 1 گاڑ سیمٹس 15 بیگ سیمٹس 10 بیگ سیمٹس 20 بیگ کان دپ مین تھو دار کان دپ مین تھو درواز کان دپ میون تھو 76 کوئنٹل کان دپ مین تھو سکہ گاڑ کان دپ مین تھو باجر گاڑ اس پور ومید پنن مسلمان نش انشاءاللہ کیازِ رب العالمین تہ تہ میں بیان کرن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تہ واتو نہ توتام نیکی ہندس درجس یوتام نہ
بچی یم زن اش بنات پہ تمو کورمت 10 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 500 رۄپیہِ 200 رۄپیہِ جمع یوتھن واتنومت نظران مسجد شریف خاطر 500 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کرن تہندس حیاہس برکت تہندس علمس برکت اللہ تعالیٰ کرن تہندس کردارس راج اللہ تعالیٰ کرن علماء کرامن ہندس کردارس دن دگنی رات چگنی ترقی عطا یہ دون یہ بچی پونڈ مسجد شریف خاطر اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین دنیا کرنے خوابات اش واریہن مسلمان نش یہ گوبر 500 رۄپیہِ دِوان رب کرن یہند یہ نظران تہ قبول سارنی مسلمان نش توقعات اس زانن کہ یہ مسجد کۭژاہ چھ اہمیت حامل یت وری وادو پہ ووت شڑس اندر نماز پڑھن مسلمانن انتہائی تکلیف واتن شفاعت صاحب دپن یم زن اسہ پن چشم چراغ یم جماعت یم زن مولانا نور الدین صاحب فرزند نیک یم دپن 10,000 رۄپیہِ تھٲیِو میانہ طرف اللہ تعالیٰ کرن یہندس والد گرامیس تہ جنت الفردوسس اندر جائے بے کرن ام سندس اہل و عیالس تہ برکت عطا امس تہ کرن عمر برکت عطا بیٚیہِ بیاکھ صاحب یم زن مہک جان یم بیمار یم سوزن کی نظران رب کرن یمن شفائی کاملہ شفائی عاجلہ سارنی مسلمانن نش اس توقعات کہن تہ روز نہ پتھ یم مسجد شریف کس معاونتس اندر 2,000 رۄپیہِ اکھ صاحب سوزن یونٹ صدر معمر حاجی عبد الرحمان رینا اللہ تعالیٰ کرن یمن دنیا اندر تہ عزت عطا آخرت اندر تہ عزت عطا والد چھ گزریمت رب العالمین کرنس قبر پرنور لحد کرنس پرنور تہندین امواتن سان سانن اسلافن سان تہندین اسلافن سان ساری ناو بغیر اک صاحب دپن میانہ طرف تھیو 10,000 رۄپیہِ آرم پورہ پہ رب العالمین کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین دنیا کرنے خوابات ساری مسلمان کرن یتھ اندر شرکت وقت چھ تیزی سان گزرن نماز بھی پڑھنی ہے اور صدر محترم کے پند و نصایح سے بھی ہمیں مستفیض ہونا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سبھی مسلمان بلا کسی دیر کے اس مسجد شریف کے لیے اپنا تعاون پیش کرے 10,300 رۄپیہِ ونکس 600 رۄپیہِ یمہ مسجد شریف خاطر سوزن اک صاحب رب العالمین کرن یہند نظرانہ قبول دین و دنیا کرنے خوابات بچہ چھن کی اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ اندر دعا خاطر حکم کرن اللہ تعالیٰ کرن تمام بے اولادن سان امس بے اولادس تہ اولاد صالح عطا اولاد نیک کرنس عطا تہندین تہ میانن اولادن کرن ہدایت پروردگار گسن پہ ونان اک صاحب میانہ طرف تھیو الحمدللہ بیاکھ اک کوئنٹل اللہ تعالیٰ کرن یہند نظران تہ قبول دین دنیا کرنے خوابات حاجرہ بیگم چھ اک ہمشیر اس دپن میانہ طرف تھیو اک کوئنٹل رب کرن ام سن نظران تہ قبول دین دنیا کرنے خوابات یہ کینسا اس تہ نش توقع تک پہ کرو تہ اترنچ کوشش اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آج فائنانشلی کمزوری مگر آج کرو تہ صرف وعدہ پتہ اگر ریت دیو دائرت دیو مگر ساری مسلمان کرن یتھ اندر شرکت جواد خان و محمد صالح یم 10,000 رۄپیہِ دیوان انشان حسین خان دعائی باپت اولاد صحت یابی رب العالمین کرن امس مینس گوبرس شفائی کاملہ عطا شفائی عاجلہ عطا رب العالمین بنائنس پنن والدین ہند خاطر صدقہ جاریہ یمس گوبرس تہ کرن یہ نظران دن قبول پروردگار بے بینس والد چھ گزریمت دپن اک گٲڑ سیر تھیو مسجد شریف خاطر میانہ والدس کریو دعائی مغفرت رب العالمین کرنس کروٹ جنتس اندر جائے 5,000 رۄپیہِ والدین ہند دعائی مغفرت خاطر رب العالمین کرن قبر پرنور لحد پرنور درجاتن اندر کرن بلندی اللہ تعالیٰ کرن اکاؤنٹ نمبر تہ مسجد شریف خاطر بینرن پہ تہ اویلیبل تہ ہیکو آن لائن تہ ونکس پنن یہ نظرانہ سوزت غلام محمد بابا جواہر نگر پہ دپن انشاءاللہ میانہ طرف تھیو 10,000 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کرن یہند نظرانہ قبول دین دنیا کرنے خوابات خیر و عافیتس اندر کرنے جائے سارنی مسلمانن نش اس توقع انشاءاللہ 5 منٹن اندر کرن تم پنن نظرانہ انشاءاللہ یتھن جمع پنن وعدہ پنن عہد
یتنس اور ام پتہ کرو اس انشاءاللہ تہ نش رخصتی اللہ تعالیٰ کرنو دنیا اندر تہ عزت عطا آخرت اندر تہ عزت عطا رب العالمین کرنو کامیابی تہ کامرانی ست ہم کنار اخ صاحب چھ دپان میانہ طرف تھویو 1 کوئنٹل ششتر رب العالمین کرن امس دنیا اندر تہ عزت عطا آخرت اندر تہ عزت عطا عیالو خونس بہر فرقان صاحب چھ 500 رۄپیہِ سوزان رب العالمین کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین دنیا کرن خابات رضاکارو یس محنت شاکا کر رب العالمین کرن یمن توشے آخرت اندر جمع 500 رۄپیہِ غلام محمد ریشی اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین دنیا کرن خابات اولادن ہند ہنک بہار اللہ تعالیٰ کرن بیمار ست شفائی کاملہ شفائی عاجلہ عطا تہندین بیمار سانن بیمار سارنی مسلمان کرن کامیابی تہ کامرانی عطا 100 رۄپیہِ سوزان اخ صاحب اولاد چھ بیمار شفائی کاملہ شفائی عاجلہ کرن خطا پروردگار تہ چھ معلوم کہ اس کیا چھ تہند لمحات نوان یت مسجد شریفس چھ بنیادی مقصد چھ ام کانفرنس اصلاح امت ست ست یہ مسجد شریف گژھِ انشاءاللہ کھڑا گژھن یتنس انشاءاللہ اصلاح امت پروگرام روزِ توتامت جاری یوتت تامت دنیا چھ باقی دبئی فیبرکس چھ دپان میانہ طرف تھویو 50 بیگ سیمنٹ الحمدللہ بے تھویو 1 کوئنٹل ششتر اللہ تعالیٰ کرن ام سندس جائز کاروبارس برکت حلالس کرنس برکت دین دنیا کرنس آباد ہمو تو غمو نش کرنس آزاد ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اس تمام مسلمانن ہند مشکور و ممنون یم انتہائی زیادہ عزت و وقار چھ تھاون یم سات تمن نش دامن چھ پھہلاون تُہۍ چھِو سٮ۪ٹھاہ زیادٕ وفادار کُلیا بنیٖن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ 5,000 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن ادارن تہِ ترقی عطا یِمن چلاون والٮ۪ن تہِ ترقی عطا اَتہِ کٮ۪ن اُساتِذَے کِرامن تہِ عزت و وقار عطا اَتہِ کٮ۪ن تمام ذمہٕ دارن عزت و وقار عطا اَتہِ کٮ۪ن طلبہن تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ کامیاب کامران اور یُس زن اَسہِ بنات چھُ چلان تَمہِ کٮ۪ن چلاون والٮ۪ن تہِ کٔرِن عزت و وقار عطا اُساتِذَے کِرامن تَتہِ کٮ۪ن طالباتن تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ کامیاب کامران اس بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مشکور و ممنون یمو یتھنس یہ عظیم الشان جامع تعمیر کرنس اندر پنہ بساط مطابق پنن کلیدی اختیار کلیدی کردار اختیار کر سان دل شادمان کر خوش کر سلفیہ درسگاہ بیہامہ 500 جمع کریں سلفیہ بیہامہ یُس زن بچن تو بچین ہند اتہ تمو بچو 10 رۄپیہِ تمو بچو 10 رۄپیہِ جمع کر 500 رۄپیہِ جمع کر یمہ مسجد شریف خاطر ونکس وقف کرمت رب العالمین بنائن تمن سانن گوبرن سانن کوڑن پنن والدینن ہند خاطر توشے آخرت صدقہ جاریہ رب العالمین کرنو کامیابی تو کامرانی ستم کنار رب العالمین کرنو ہمو تو غمو نش آزاد پریشانیوں نش آزاد وقت گو واریہ زیادہ ابھی صدر محترم کے پند و نسایہ سے ہم مستفیض ہونے والے ہیں انشاءاللہ العزیز صدر محترم کرن تہ باقی یم زن یت مسجد حوال پروگرام تم کرن باوت تہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین 1,05,000 ریاض احمد ریاض سب چھ دپان 1,05,000 رۄپیہِ تھٲیِو میانہ خاطر میانہ طرف اللہ کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین دنیا کرنے آباد عمر صاحب کا عمر صاحب یم چھ دیوان 2,000 رۄپیہِ رب کرن یہند یہ نظرانہ قبول دین دنیا کرنے آباد فاروق صاحب چھ بیمار رب کرن شفائی کاملہ شفائی عاجلہ تہندین بیمارن سان سانن بیمارن سان و آخر الدعوانا ان الحمدللہ